Hello, mi pite ho na bon chabe ni khopa nu le pate ho ko ma he sanum khat kai na yin hi chu hi le Gateway International School mo le hi hong lo di ni kitin yong le to he tha be le khoi ta tha hong ding kitin hi chun admission fee hi rupees 2500 sang le janga hin na ichi admission na bon le January fee yang cha chu jaw thai te ban le monthly fee sang gop na 6000 admission starts from 13 January admission ni January from the thumang ki pande academic session hi school hi ti ang ki pandam tele February date 4 2026 nam gal sat dinga ki pe do ho anau te hita ta cha te hita ta mo dinga so sang nia hong ki bol hi in al hafi mama cho zathum mai in chele gal ji anu lepa anom lo ahin khona pe ho amo dinga jong cho admission hi sang khara hong ki bol pi hin chele monthly fee pa hi zathum mai hi concession hi ong ha cho aban le boarding ang umahin monthly fee hi sanga hi sikit le kichip na azat chom ki bol le hin example ase dinga so football volleyball basketball adang da yang tam ta ome chile in a collaboration with NFA Academy here football chapang football akichim lunglut hwa dinga hi chi NFA hi platform hoi ta khat amwa dinga hung pang dinga hi asizong le koi tabangin head benum nana ne wa le achunga description ko number hung ki pi hin cha ko contact ni number ni hung ki pi di hin he chi contact number ni ho ne ki contact wa na khau pi theo ye ta ki pai le